Mandirectors yothe tukathie kwaria ma iria ivo matikoroga mathuretwo na njira ya haki tondu tue twese ni one man one vote nao mathuragwa ni mashares mamwe maria mandu amwe makuire maria mandu amwe aria magikorwa pengine wana matai manjani na aria mathie za kithurano gwakirisha ni andu aria makora maina manjani tondu tukora twina slip koguo tue tukona twina unyithiriku munene muno thirikari act ya parliament thirikari yose nginya mukuu wa sheria atuonere gatagatiri ka act ino mareta thiini wa company KTDA nyitirite Kenya ngima ture expect bonus ino igoka ni igukoro ikithie iguru pio kuvitukira wira wa uria makuruta mwega na ngai nake aiguru ria wa kimatongoragia directors aria turathure vinda riri ni turaritio voro wa farafara na ni maratu promisete ati tondu taru government mwena wa ses ni mekarite ta kama tusuna magosa i makeria ni mararia na government itikire gutucokeria ses ya farafara icoke na guku turi na nigetha mbia cietu cia bonus itigatuike ni cikurugamirira farafara maundu ma KTDA turi mungania turi rukurire turi kathangarire na Kenya ngima mundu gwitwa Uhuru wa Kenyatta arungamena watho ucio amenye ni arengera murimi binya wake nigetha uborokoni wa urimi wa majani utuike urimi mwega kuringana na gwetwa macokia na ni maramenyera thiini wa factory tugutigakorwo mabuthiri mae manene muno kuonania mae na mwivoko na murimi uyu ni abatie gukorwo agitetheka makiria abagu gwa aratethekire kuvitukira bonus ile turarire tukinetagwa number 1 no turae na mathina twina mathina mengi muno kuvitukira bonus ino iraumire ni tondu guti murimi wina mbeca na akorwo ni tu turae number 1 kwoguo ni tungienda tu kuthie tukimaimiza kana tukimonagiriria uria mabatie gwikila undu ucio ringi ucio marekire wa gutuma tugie thendi icio nigetha tugie na nyingi gukira icio.